Hagawi ke jingja, kebam sola ban pediang, hagabaki beriu kebam la ban itu, lakenok bagi lelet ban ber rekabi hagawa akri kebadan hari boy setni, kebal rapat dek jingyap ke besar kai jing kidok ha kebaim, hakene kawa. Bat kene ke jingja kelaja hakakat wetrik ujemang hajar apulang. Kene ke kubor kelas sapriang stat alor ke jingyap kidok ha, kadai hadian ke jing sapriang jangkawai ke video. Kebalik i dengan beliau lampu perlu jung kebala persyang manra ke kedok ha kebahe bat kebakia hadu 40 kilo tam bat dia kini kedok ha la subah bergai kakak fish datum ke kubor balayo alum na kibor ka pathar kema polis outpost long bagi don kibriu ke bamla abni itu kebala ber de kabi karu ha kwa kri kebala manra ke jingyap pathar jong kidok ha kentup kidok ha kibarit bat kibahe. Na kaliang ki pulet kilalit bantu okit sekene kawa bat lalap yalai tali ki paket plastik ki bala suba bagi dai ki song jong ki dawai bi karu. Bat na kaliang ki pulet ki dang penolong ya ke jing to okit. Bat ka to kenungut ki briau na ke distrik Ribhoi. Kila syakot cakatanat nang bandiok bantu okit halor kene ke jingja. Kena tu berkaca pete. Akan kelas peluk sesok tinu. Diam. Diam. Mama, niti. Tulen ke. Atau